Meni je zadovoljstvo što sam naravno danas sa vama i tema koju ste pokrenuli, tema bezbednosti, uopšte tema regionalne bezbednosti, jeste nešto na što treba da osvetlimo i o čemu treba da razgovaramo i razmišljamo. Pošli ste od teze, odnosno od pitanja, u kojoj meri je Srbiji, a pretpostavljam i zemljama regiona, bitan mir radi evropskih integracija. Ja bih postavio pitanje malo drugačije. U kojoj meri je Evropskoj uniji bitno mir i stabilnost na ovim prostorima zbog sebe same? Može li biti sigurne i stabilne Evrope bez sigurnog i stabilnog Balkana? O kakvim evropskim integracijama ili bilo kakvim integracijama možemo da govorimo ukoliko se ovde budu vodili ratovi velikih sila koji će se prelamati preko nas? S pravom ste rekli da je Balkan bure baruta, ali fitilj se ne nalazi na Balkanu. I nikad se nije nalazio na Balkanu. Pale ga mnogo dalje. Suštinsko pitanje naše bezbednosti, bezbednosti čitavog regiona, jeste pitanje Velike Albanije. Velika Albanija je ta koja izaziva duboku nestabilnost, veliku zabrinutost i odsustvo reakcije međunarodne zajednice na njeno stvaranje je nešto što nas brine. To je najozbiljnija pretnja miru na Balkanu. Stvaranje nove države, države koja, da bi se formirala, mora da obuhvati prostor današnje Republike Albanije, delova Republike Srbije, delova Crne Gore, delova Makedonije, čak i jednog dela Grčke. Jučerašnja izjava Hašima Tačija gde on otvoreno kaže da Albanci sanjaju san o ujedinjenju, izjava predsjednika albanske vlade Edija Rame gde on kaže a zašto Kosovo i Albanija ne bi imali jednog predsjednika, izjava predsjednika Albanije koje kaže ja govorim u ime Albanaca, nesumnjivi uticaj albanskih političkih partija koje se vode iz Tirane, sve to govori o glavnom bezbednostnom problemu na prostoru Balkana, na prostoru našeg regiona. Stvaranje Velike Albanije. Nove države koja ima ekspanzionističku politiku, nove države koja pokušava da se proširi na etnički i politički prostor drugih zemalja. Vrlo malo se o ovome govori u Evropskoj uniji, retko se o ovome govori u međunarodnim forumima, ali to je činjenica. I ako se sukobi na Balkanu budu ponovo oživeli, oživeće se zato ili ako neko pokuša da reši albansko nacionalno pitanje, a da zanemari sva ostala nacionalna pitanja. Priča o tome da Albanci moraju da reše svoje nacionalno pitanje ne može da bude ispričana, a da to isto pitanje ne reše i Srbija. A o tome niko ne govori. I svaki pokušaj Srba da formulišu svoje interese, da formulišu svoje pravo na postojanje, nailazi na osudu, nailazi na napade. Čak i tako banalno kao što je odlazak našeg predsjednika koji treba da otvori bolnicu. I to se tumačilo ili pokušano da se tumači, a zahvaljujem predsjedniku što nije dozvolio da se to i desi na taj način, što su pokušali da tumače kako se Srbija navodno meša u život nekih drugih. Legitimno pravo Srbije je da vodi računa o svojim sunarodnicima bez obzira gde oni žive. Legitimno pravo. Ne da se meša naravno ni u čije odnose, ne da menja granice, ali da brine o Srbima bez obzira gde oni žive. Zanimljivo da se to pravo daje evo Albaniji. Imamo mi mnogo bezbednostnih izazova. Imamo izazove od nelegalnog odcepljenja autonomne pokrajine Kosova i Metohije, od verskog fanatizma, islamskog fanatizma, migrantske krize. Sve su to elementi koji negativno utiču na bezbednost na prostoru Balkana i na prostoru našeg regiona. Ali više od svega, i evo time ću završiti da ne oduzimam vreme ostalim uvaženim sagovornicima, više od svega, nepostojanje jasnih pravila i brutalno kršenje međunarodnog prava je najveći bezbednosni izazov na ovim i svakim drugim prostorima. Kada nema međunarodnog prava, a bombardovanjem Jugoslavije i
priznavanjem secesije Kosova i Metohije, međunarodno pravo je uništeno u potpunosti, vi nemate jasna pravila na osnovu kojih zemlje i narodi postoje. Odsustvo međunarodnog prava je najopasnija stvar koja se desila na ovim prostorima, opasnije od ratova. Ratovi jednom prestanu. A ako nema pravila, a ako živimo u svetu bez zakona, onda to nikad neće prestati. Onda taj svet nije vredan življenja. Daću vam samo jedan mali, kratki primer jednog strašnog licemerja koje baš proizilazi upravo iz kršenja svakog međunarodnog prava i nemogućnosti da se odgovori na to. Vi znate da Albanci na Kosovu pokušavaju da formiraju nekakvu vojsku Kosova. Protivno rezoluciji 1244, protivno međunarodnom pravu, protivno svim međunarodnim dogovorima koje su garantovale velike sile. Nije Srbija tako moćna da donese rezoluciju 1244. No svejedno, velika je borba da se ta nekakva vojska na prostoru Kosova i Metohije formira. Da prođe kroz odgovarajuća zakonska rešenja, da bude opremljena, obučena, sve ono što nekakva vojska i svaka vojska mora da ima. U svakom slučaju, svi se slažemo oko jedne stvari. Vojska Kosova ne postoji. Srbija kaže, vojska Kosova ne sme da postoji, neke druge zemlje govore da bi bilo ipak dobro da ona postoji, ali se slažemo da ne postoji. Međutim, dok vi i ja razgovaramo, u nekoliko svetskih prestonica nalaze se ljudi koji nose uniformu vojske Kosova i koje zemlje domaćini priznaju kao legitimne izaslanike Ministarstva odbrane i vojske Kosova. Dakle, Priština kaže, mi nemamo vojsku, ali ove zemlje kažu, mi vas priznajemo kao da imate, bez obzira što je nikada niste ni napravili i što još uvek niste napravili. I kada razgovaram sa ambasadorima tih zemalja, oni slegnu ramenima i kažu, mi smo tako odlučili i tačka. To tačka i mi smo tako odlučili je najveća pretnja mira na Balkanu. Odsustvo međunarodnog prava, brutalno silovanje međunarodnog prava, brutalno poništavanje svih pravila su najveća pretnja na Balkanu.